Dobar dan, danas ću vam pokazati napajanje za kompjuter Corsair CX 600 W, novija serija. Vam imamo pinove koje podržava, jedan ATX kabel, jedan ATX 12V kabel 8 pinski, 2 PCI, 6 SATA, jedan floppy i ostalo. Vam vidite osteni list, kupljen u Linksu, HR. Vidite. Da vidimo šta se nalazi u kutiji. Imamo vezice, šarafe, upute o struji, i detaljnije o napajanju, kabel, vam imamo pinova, dosta više. CX, tu ide ulaz, našemo unutra, kuler od 120 mm. Hvala vam na gledanju i doviđenja.